Ya sen oynaysan diye, ya seni oynaylar diye. Hem ne bu kaide, ise şu sözler, alar bizden dinimizge layıklı ne için? Çünkü bu dünyada biz yaşayanda, ya biz Allah koşkança yaşayız, hem özümüz oynayız. Ya eğer de biz Allah'a boysunmayı yaşasak, biz demek şeytanla boysunabız. A şeytan indi özünçe özü oynayır. Kim bilen? Elbette bizden bilen. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyanı yarattı şulay, hem salgan şunday kanunlar ne bu dünyada. Ya sen Allah'ın kulu, ya sen şeytanın kulu. Bulay men mında da teginde de tugul deyip kişi yaşay almıyor. Başka bulmayın. Çünkü eğer de sen Allah'a itaat edip yaşaysın, demek sen başkalarına da misal көрсәтәсен. Demek sen aytasın, men turu yolda, çünkü mene şulay izbatlap biresin. Lakin eğer de Allah yolunda bulmuşa şeytan yoluna künsen, baribir özünün pozisiyasını neşesin, izbatlarga tırışasın. Yani özünü de adaştırasın, başkalarını da adaştıra başlaysın. Çünkü eğer de biz ibliske karasak, o bir tuktamadı. Allah Teala imanını çağırgandan sonra, o tuktamadı. O ayette men başkalarını da adaştıram dedi. Mında da şolay. Eğer de biz nendigine bolsa da kanun bilen, Allah indirgan kanun bilen işlemesek, özünçe işlesek. Men şolay tileyim. Allah Teala şolay koşa, men bulay işleyim. Demek biz şeytana iyeremiz. Hem elbette özümüzün pozisiyasını izbatlap, men dürüst haklı deyip, dinni unutup, başkalarını da adaştıra başlayız. Başkalarının hakkında kıyırsata başlayız. Elbette bu kanunlar şolay Allah'ta yaratkan. Şuna göre her birimizde ihtiyar var. Nişk yaşarga? Allah'a boysunup, ya ise şeytana boysunup. Lakin şunu bilirge gerek. Biz bitgil netice kötemiz. İşke ornaşasın, zarplata turunda oluyorsun ha. Mında işleysen, bulay tegilay, netice kötesin. Mında da netice iki türlü bulala. Allah'a boysunsan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet, Wallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Allah Teala sizge gafunu hem uzun faziletlerin va'da etedi. Hem ni kızık, eğer de Allah Subhanahu ve Teala va'da etse, o va'dasını uti. Manda 100%. Çünkü eğer de utemegen bolsa, o etmez ki onu. O bizge muhtaç değil, bir kimge muhtaç değil. Biz Allah'a muhtaç, biz Allah'ın kanunlarına muhtaç, Allah muhtaç değil. Demek Allah'tan neseydi o hak. Tecrübeden de karasak. Emine şeytan, o adaştıra turgan sıfatını, o yalağanlara da mümkün. Bulay barsan atasın, bulay yaşasan atasın, hakiki revişte neticede biz atılabız. Çünkü belki sen öz maksatına erişirsin belki şeytan yolunu saylap. Lakin Allah rızası bilen baribir. Lakin neticede ahirde, ahirette de atılaşacaksın. Bu dünyada da atılaşacaksın. Çünkü mene şulay bu kanunlar işleydi. Çünkü şeytan bergen нәрсе, şeytan yoluna bargan kişi elbette baribir atıla. Bu 100% bu kaide. Bu dünyada aksiyoma. İnnehu lekum aduvun mubin. Nişik netege matur kullanılmasının neticeler. Bulay işlesem, adaşıp, günah kılıp, kişini kırışıtıp, hatını, bağlarını, ise kurşını, ana tiriktaşını, monotayını, uz mal jiyam deyip, başkalarına kırışıta başlasa, nişik ne onlarga maturlamasın şeytan o nerseni. Anlara gerek, bu aldav. Jirat misallara bara gerek mi? Gadi nerse. Bizden Rossiyada. Yaz günü, jay günü, hatın kızlar şişinip verirler. Şeytan nerse bana ko'rsatadi. Ah ne diyeyim, matur bit nişik. Manda bit любовь, manda nişik. Любовь bit manda bular açış bitni. Yaratu muhabbat bit indi. Şeytan şulay matur ayta ko'rsatadi. Ah hakiki ravishda u bit fahişalik. Eng shista, eng zo'r darajada sen lazzatga erisha olasan kim bilan? Yaqinlik qiluvda. Xotining bilan faqat. Agar da u zina bo'lsa, bil shuni, anda bir nindi lazzat bo'lmayacak. Vaqtli shag'na bo'la, anlari ishingda tigi nafratlanu hislari bo'lacak. Bir nindi lazzat bo'lmayacak. Halal yo'l bilan borganda, manda lazzatlanasan. Chunki sen bilasan, bu xotinning halal, yaqinlik bu g'iybadat, ham boshqa usullar da shulay. Agar da sen Allah qo'shqancha, Allohning qonunlarini o'rganib, durust ishlaysan, lazzatlanasan, jinglaytasan turmushingni.
Чөнки сез беләсез ул аятны. Күп тапкыр антурны әйтәбез. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Аллаһ Тәгалә җиңеллек тели һәм авырлык теләми. Димәк, Аллаһка буйсындың икән, син уйныйсың һәм сиңа җиңелрәк тормышында. Чөнки син кем белән уйныйсың? Кем син патша? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә патшалыгы астында син уйнасаң, син утасың. Ул кушканча уйнасаң. Ләкин әгәр дә син Аллаһны читкә куеп шайтанга буйсынсаң, менә монда инде сине уйныйлар. Һәм нинди син ишракка нәтиҗәләргә начар эләкмәсәң, бу син үзең гаепле булачаксың. Һәм монда савап турында сөйләшергә урын юк. Чөнки әгәр дә син Аллаһка итаат итеп авырлыкка эләксәң, бу савап булачак. Хәтта инә кадалса, аны беләс хадисләрдә килә. Ләкин әгәр дә син гынаһ кылып, хәтта менә динебездә менә шундый мәсьәлә бар. Әгәр дә мәсәлән кеше батып үлде, шулай бит? Ул асылда шаһид. Ләкин ул су батыр алдыннан арак эчеп йөрде микән? Зина кылды микән? Теге пароходларда кайда булсынмы? Әгәр дә ул анда гынаһ кылып үлде икән, анарга шаһидлык юк. Ул шаһид түгел. Менә шундый кызык мәсьәләләр бар. Беренчеләр Аллаһка буйсынып вафат булдылар, алар оттылар, иншаллах. Икенчеләр гынаһ кылып шайтанга бирелеп, шайтан алар белән уйнады да нәтиҗәсенә иреште. Чөнки шайтанның нәтиҗәсе, вәгъдәсе ла удилланнахум мин аларны ди хакыйкатьтә мин адаштырмын илля ибадакал мухлисин, илля ихлас булган бәндәләрдән башка. Шуңа күрә кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә һәрбер безгә дә үзебезгә уйнарга насыйп итсә иде. Ләкин ул булмаячак, әгәр дә без Аллаһ Тәгалә патшалык астында анарга итаат итеп яшәмәсәк, башкача булмаса. Субханакаллаһу бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.